What can SITE do for you? The Center for Innovation and Technology offers a business opportunity to engage directly with your market online. We also offer media training workshops, live streaming, documentary production, and events management. For more information, visit our website and social media platforms. Don't forget to like, comment, and share. With SITE, you'll never miss a thing. The consultation were held in April 2019, where Council indicated the need to review the 2019 budget. This was necessitated by the economic environment, which had dramatically changed due to monetary and fiscal policy changes put in place by the government during the first half of the year. As a result of the changes in policy exchange rate fluctuation, the country's runaway inflation and other pronouncements, Council budget for year 2019 was adversely affected. As part of the city's corporate core values, stakeholder engagement is crucial in the development of the city. Hence, it cannot be overlooked as it allows us to have a single view of the bigger picture. The budget to be set out today is expected to fund all council operations over the forecast period. In today's presentation, there will be the review of the 2019 performance and the second proposed supplementary budget and the proposed 2020 budget. Right, the budget yet for 2019 revenue 116 million, the capital 95 million, the total $212 million. The budget yet for 2019 currency. Nansela the breakdown ya kona service for ngaba services ukuthi iwater vele we 30 health we 11 million sesifika ekupheleni ku rate general services 47 million total yet lapha iyaphuma 116 million. Right, sesebenze njani ke lapha? Remember xa sikhuluma ngebudget, for instance nasithi water service thina ama bills esibona nganto asizawakhupha awamanzi unyaka wonke azama wonke to 30 million. So according to the budget, then no June, we were half of that. Then the actual income bills is what to mislay bantu. But as by June we 15.4 million. What the equity is here to have 15.6 million. Lapa batala akuthi imali yabhadalwayo. Imali sasikhangele ukuthi singayithola, but nasingakhamba kweyabhadalayo very individually kakhulu kula lapha. Kuze ke fike so ibudget ithatha ukuthi overall sizabe sesibhile 58 million usiyafika ku June phakathi kwe 116 million. Basathina sidlalela company yes ama bills in total la 58.1. Right, bese sikhangela ke expenditure side. Ezindlela ibudget vele eka government kumbe eka municipal and municipal la government. Siyakhangela ukuthi sizathola malini nxa singathi sizathola 100,000 ukuthi expenditure yethu la kumele ukuthi ibe ingedluli 100,000. So sesifaka ke breakdown expenditure lapho sasikhangela ukuthi 216 million esizayicollecta, sasikhangela ukuthi emanzini sizaspenda 24 million, health services spend 25 million, singabuyela ngale income yamanzi kade sikhangela 30 million. So imali yakhona siyayithatha incedela amanye ama services angagenerate imali. So 116 million ethi yaphuma lapha in terms of expenditure. Sasikhangelele ukuthi sasespende into zonke ngabe sasivuma kuhle 58 million, but esesikuspendile i56 million kusiyafika ihalf year. Lapho lapha sispendile kodwa ukuthi sesibhadele ngokubhadala ukuthi imali ibingenile bese sikhupha sibhadala. Sesispende 56 million, part of it has been paid, but enye kayikabhadala ngedla ukuthi imali zivele zinjani zindutshwana. Right, the capital budget sasikhangelele 95 million ekade ngikhulumile kuphaseni lapha. Imali le le capital of course siyaboleka ama loans sithola ama grants. I'm sure siyakwazi sonke ukuthi kule grant enkulu esayiniwa i-African Development Bank esilungisela indaba zamanzi leze storage. Then of course enye yokusevisa ama stands kuba lenye ke ngale ku revenue esiyicollecta encedisayo ku capital ukuze funding. Out of that 95 million city sizayisebenzisa kusiya for January kusiya ku December. So far sesebenzise 10 million.
most of it ivela ku-grant lana e-African Development Bank. Then umnyaka wabuza ukuthi out of 95 bala kuyi-10 million sesikuJune kwenzakalani. Iqiniseke ukuthi badala imali yangikhona le sathi sayithola amalono nalana awatholakali. So imali ngendlela into vele zenzakala ngakhona ithela ingasatholakali restrictor ukuthi hayi singazicommit kakhulu ngoba vele singaze sizicommit size senelise ukubhadala singakaze sithole imali yakhona. So i-main challenge ile funding akula mali okwenza ukuthi kufile ama-capital projects lawa. Bese sikhangela ukuthi indlela imali okube ngabe ziyabhadala ku-council ezingakabhadalayo zingakanani. Ekuqaleni komnyaka i-total kwakuyi-177 million imali abantu akumele ngabe sebayibhadala ku-council kodwa ingakabhadala yayivelele eminyakeni edlulileyo. So ekuqaleni komnyaka kwakuyi-177 million. Singenza nje i-breakdown sithi i-government out of that 177 million yayisi-owe i-1 million kuphela. Bese kusithi ama-parastatals nje lamanye ama-self-financing ministries amancane ayisi-owe 3.5 million. I-industry and commerce is-owe 69 million. I'm sure siyakwazi ukuthi i-industry yethu vele eningi kade sikayifunction ivaliwe. Kodwa-ke anti siyababhila ama-race laphana abanye bayasebenza kodwa basebenza bebalutshwane. So babesi-owe 69 million. Then i-domestic sesikhuluma ngathi-ke izakhamuzi lapho. Izakhamuzi lapho kule mali eningi khona i-103 million. Sikhuluma ngoJanuary sasicabanga ukuthi yimali sasiyi-owe la. So making a total of 177 million. Bese sikhamba siyafika kuJune ke halfway through the year. Ukuthi into ungakanani. I-government yayisi-owe 1 million ngoJanuary kade sisi-owe 3 million. Ama-parastatals onjengabo NRZ labo GMP labo bani babesi-owe 3.5 million kade sebesi-owe 3.9 million. I-industry and commerce kwaku-61 million isikhwelile isiku-71 million. I-domestic engikhuluma ngathi izakhamuzi ekuqaleni komnyaka yayi-103 million khathesi isikhwelile siyi-110 million. I-total yangikhona sesiyi-owe khathesi i-189 million bengithi 190 million. So siyabona ukuthi indaba yezikwelede ilokhu ikhula ingaqhubeka isiba ngale ndlela siyafika uDisemba angikwazi ukuthi siyabe sesingaphi kodwa kuyabe kungakuhle. Ama-creditors ngithe siyathenga lathi kwezinye indawo sithenge ngezikwelede sisizabhadala ngoba lathi kulabanye siba-owe imali. Ekuqaliseni komnyaka kwakuyi-180 million. Khaya lokhu sehluleka lathi ukubhadala siyaphambili khathesi isikhwelile ngoJune, end of June, halfway through the year sekuyi-190 million. Then umnyaka akuza ukuthi manje lenzani phela njengoba likaze likhothiwe lokhu abantu imali lingababhadala kuyini elikwenzayo. Siyabhadala konke okuncane esikwelelisayo but okunye siyakhamba for instance ku-industry ukuthi wena industry uya-owe i-council kumele ubhadala ama-rates kodwa awubhadalanga lawe sithenge something kuwo. Asivumelane-ke ukuthi sithini wena konke sikwesule kithi ngapha wenze ukuthi sinreduce la isikwelede sakho. Okunye esikwenzayo ukuthi bakithi kula ma-arrangements esiwenza siyakwazi imali yahlupha badala nani nxa ngiwasibonde domestic ukuthi yakhwela from 101 isiku 110. I mean liyavunyelwa ukuthi lihambe emahhovisini eCouncil siyekhulumisana lokhu sihlala sikutsho sizakuphinda njalo. Siyekhuluma emahhovisini eCouncil ukuthi bakithi siyehluleka lapha ukubhadala kodwa-ke kuncane kukhona okuncane singabe sikufaka siyavumela imali kasiyali bese sivumelana ukuthi uzabe ubhadala njani ubhadala okucurrent nesikwelede sakho usikhambise njani. So lingesabi badala ukuthi liyenza ama-arrangements nalawo kuvunyelwe sibili. Right, ngithe mina kukhona esasithe sizakwenza njengenhlanganiso sisikhuluma lani kuqala lapha ngizalithatha department by department ukuthi lapha sasithe sizakwenza lokhu zazama ukuthi ngigijime nje. Lapho i-ANC ngicela nje mama ungiqasele i-ANC lana kuze bakuzwisise kahle ukuthi kuyini. Masikhuluma nge-ANC sikhuluma ngabomama abazithweleyo ukuthi omama abazithweleyo ababuya bezobhalisa emakliniki. Asifuni ukuthi omama bangabhalisi ngoba umama angabhalisa kumele ayihlolwa igazi ahlolwe umntwana uright nomama uright. So sifuna ukuthi omama babuye bazobhalisa. So sifuna ukuthi babuye bazobhalisa bebaningi. Okwakhathesi i-percentage yangu iphansi njengoba ndibona lapha kuthiwa i-43%.
So sifuna ukuthi sikukhweze khona sikukhweza ngendlela yokuthi siyabe sikhuluma labo mama sikhuluma lezakhamuzi ukuthi even ibizo lami ngilinganiso Nyathi Secretary we-Education ku-Bulawayo Progressive Residents Association. Siyabonga i-presentation yenu, kodwa as far as I'm concerned, you must try to look on both sides of the coin. Siyakwazi ukuthi government owes you something, ama-residents they owe you something. But i-transparency ngikhuluma ngayo ngeyokuthi i-council ilama-services elawo. Ngizabala ukuthi khona erenkini kulamabhasi angenayo ayabhadala imali, ephuma ayabhadala imali, emaklinika abantu bayabhadala imali, kulama youth centers, kulama bhawa, kulama public toilet, kulama road projects. Alizake lipresente ukuthi licollecta i-revenue engakanani ngemali enaleyo. Instead libuya lapha lizokhuluma ngama-rates kuma-residents, kodwa lingazitsheli ukuthi lina elikutholayo ngamanye ama-project e-council kungakanani njalo kungancedisa njani. Two, ngizwele ukukhuluma ngokuthi khona i-council ibhadalele abantwana abayi-74 nangaphambanisi. Then i-criteria elisebenza ngayo ukubhadalela laba bantwana ihamba njani phakathi kwama-residents? Ngoba manje ngabuza khona lapha angikhona ukuthi ukhona i-resident empophome ngathi ukuthi mina umntwana uncediswa yi-council ngenaleli. Then kubuye siyezwa ukuthi khona ebengicela ukubuzwa kokuqala ukuthi khona ukukhwezwa kwama-budget leyo abaproposileyo ukukhwezwa kwama-rates ngubani, then kwa-approva ubani, opropose ngama-rates ngubani, kwa-approva ubani. Ebantwini, I'm sure kule meeting esake sayenza ngabuza abezimkhoti sikhuluma ngokuthi khona i-council iyakhweza ama-rates but kabaconsultani labantu ngathi ngama-ahlembone ngabe ngikhohlwe okunye something. Ngathi ebengicela khona lapho kakhulu khona ngicela ukuthi abapropose i-budget ngoba angazi mbe ngakho sikumphendula khona lapho ngiqhubeke ngakho ngisafana. Ya ukuthi abapropose i-budget ngoba. So ke yikho esipropose khona i-supplementary budget ka-2019 ezakhava kusukela ku-1 September kusiya ku-31 December 2019. So i-supplementary lesikhuluma ngayo yiyo le lapha kuphela. Right, esandleni sokunxele lapha kulabo ile budget engingakhuluma ngayo enthe ka-2019 umnyaka uqalisa. Ayisho iyabonakala i-212 yani ayikhona. So sibe le first supplementary budget esithe sabuya lapha sakhuluma kwagcina kuvunywe i-42%. I-42% yana ibithatha i-budget yethu isuse ku-212 million ise ku-453 million. Sizakhangela ke i-breakdown yangikhona ukuthi yabikhamba njani. Alright, kuyini vele sasikukhangele comprehensive first supplementary budget. Sayisubmita ngo-28 June. Thina sasilibone lapha I think wangabo April May kwambani. Sasesiyisubmita sesiyilungisile ngo-28 June 2019. Ngeke ngathi ngiqalisa ukuthi ibudget singaze sivumelane lapha ngitsho
kodwa kumele ukuthi siyihambise ku-ministry first ku-government iye ikhangela layo ibone ukuthi reasonable yini nayi-reasonable ibisiyi-approve so siyihambise mhla ka-28 June. Of course, 42% leyo kade ngikhuluma ngayo kwakuyi-increase. Up to the times prepare a presentation leyo ibingaka-approve lana ye-42%. Kodwa nje ngamafitshane ngithi mina ngesikhathi kusukela ngoMeyi kuzofika kathesi sonke phela siphila kwi-environment eyi-one. Siyathenga, siyakubona okwenzakala kuma-prices ukuthi 42% liyana maybe ngasosana isikhathi sikhuluma ngayo yayikhanya ingani i-right kodwa ngase siyikhangele kathesi vele kayisasisi indawo i-42%. Besileqiniso ukuthi 42% liyana uhulumende besithengisa ukuthi hayi bazayi-approve ibisiqalisa mhla ka-1 September 2019 but-ke ayivele ayisasisi indawo ayisasisi indawo i-42% ngoba nxa singabuzana into esizithenga lathi khonapha emagrosa siyahamba siyathenga nsuku zonke into owawuyithenga $1 khathesi mhlawumbe isiyi-$10 lokho singazake sikubalekile kokwenzakalayo right. Sasikhangele ukuthi kade sesikhangele ukuthi masifuna ukuthi sitshintshe futhi supplementary budget le kule statutory estimate eku-142 lwana owathela yena sisuke ku-multi currency system sisebenzise i-currency eyodwa iZimbabwean dollar so kwaba nama-effects athize ngokwenza khona lokhuyana siyakwazi sonke abanye belokhu bereyitha kade esibesenza so ama-price of amagoods umuntu usekhangelele ukuthi oright sathi sikhupha lokhana sithi akusela multi-currency umuntu usekhangele ukuthi into yami ngiyayiproducer namuhla enxe ngiyiproduce ngedola but ngase ngifuna ukuproduce enye kusasa mbe ngase ngifuna ukuyithengisa yabe sekufuneka more money than that athi athi nxa wena ubuza i-price akukhangelele i-price maybe kabe sokukhwele so abe sekunika i-price enkulu kulalapha eyedlula eyanamuhla yikho kwenzakala vele lapho esithenga khona kathesi sile problem ukuthi silama-contracts amanye sasivele siwasayine ngama-US dollar statutory instrument 142 wasesitshela ukuthi yebato nxa kade umuntu $1 million isitshintshile isiyi-1 million RTGS bethe rate of sayinisa i-$1 million khathesi irate namuhla ingazi estaradini esingayisebenzisiyo le ebhenki ikuma-9 point something yakutshela ukuthi siyi-9 million but wena ibudget yakho lokhu ichiye ngale ngemuva mkhweze ngokuyi-42% yena sethamze by 10,000%. So sile problem enjalo ukuthi ama-contracts sesehlule ukuwasevisa ngingakhuluma ngamanye lapha okusevisa ama-stand sesehlule ukuya phambili ngoba asavumelani ezimalini. So phela ama-contracts sefuna ama-price ukukhweza almost on a daily basis kuya namuhla ukuthi into sezikhwelile nxa kade kuyi-500,000 nasemfuna i-800,000 lithi liqeda ukuvumelana kuyakhweze futhi singakayi-implement athi sekufuneka 8,000 so we are having that kind of problem ukuthi vele ama-prices akhwela nsuku zonke and lani badala liyakubona lapho esithenga khona ukuthi izibi kuyatshona kungohambe nxa kungaze ufuna ukuwathende ngokulamabhesi ngokulama-swabhesi nxa singenafuel kuba nzima ukuthi siyefika lapha ngoba one equipment elayithwalayo vele kumele ithwale ngemota nje abantu bangikhona i-distance yabinde maybe kusuka etawuni kusiyafika ephumule i-distance endleleyana so i-fuel is a major component sikhwele nge-557%. I-exchange rate ngoJanuary sasithi thina i-RTGS iyalingana le-US dollar kwakuyi-1:1 but namuhla i-rate eyadikhona cause izolo i-1 US dollar isilingana ne-$9 and 89 cents phezulu. So we can't ignore that. But thina lokhu esisebenzisa ibudget liyana endala yayisithi 1:1 kodwa in reality obesithenga khona sokuthiwa 1:9 lapha ngikhuluma ngerate yebhenki angikhulumi ngephandle eyani eye-street i-current lending rate kade ngitsho naleyo ukuthi khathesi sasiboleka imali maybe ngabo-10% sasivele sikhala sithi kuyadula but khathesi siyi-30% singazake siyelelise i-30% ngoba singayaboleka 30% kuzabe kusithwalise thina futhi njengabantu ababhadala ama-rates ngoba ukuze sirepay loan liyana imali siyithatha kwampana kini so sezamele siyiphase on to we can't borrow singazake siyeboleka nge-30% wakhathesi ngoba vele kuzasidulela sibuye sikhale kakhulu ngama-rates then i-electricity tariff ambalileyo ezindlini zethu badala ezindlu zethu ikhwelile but ikhwele nge-certain percentage kodwa nyakwazi layo kunzima ukuthi siyenele le isembala lana esiyi-charge at commercial rates
esiyisebenzisa kakhulu ekupompeni amanzi from amadamu. Siyawazi amadamu ethu amaningi asesigodini. So ukupompa nana amanzi sisebenzisa electricity isikhwele tariff yangikhona nge-518%. Impact of electricity tariff increases on prices of goods and services. Obviously, commercial rate isikhwele nge-518%. Ezizinto thina singasabali amanzi siwapompa izinto esizithengayo thina ziproducwa kusetshenziswa electricity power. And nxa isikhwele nge-518 kuthi ukuthi abanikazi lawo abaye bathengisa izinto abamanufacture izinto lezi bazakhweza maybe nge-rate I don't know ukuthi engakanani kuzafaka njani kuzafaka ingane kuzafaka iphezulu lapha sifake lemakhapheni. So yena lana iza-affecta thina sokumele siyethenga izinto kusekhwezelelwana. So thina nxa silokhu sihlezi singakhwezanga kuthi ukuthi vele sozesenelisa ukuthenga sokungama-water treatment chemicals nje kuyini sizakwehluleka ukuthi sikuthenge. Letakithi lapha okudala yona lezi ndlu zethu ezezile 62 years yikuphi na njalo sezenzeni ngoba izindlu lezi azila sikwelede uMunicipality ngezika Smith naye befuna imali kizo abasiphe imali yethu esayibhadala from 1962 kuze ufike khathesi sesikhuluma. In this budget presentation esiyitholayo la kumele kube yikuthi ngabe beyale budget thina esiyithe sibhadala irent ngalo kugoqele uhlupho oluthi kungani lingabhadali irent thina siyabhadala irent and as it is kathesi usibalela ngezinto ezisemagross ukuthi impuphu ini lana lokhuyana councillor is our own baby asidli ku councillor sibhadala ku councillor therefore ngendlela abaletha ngayo ibudget they brainwash us they pay as you earn lapha pay as you earn ayitsho ukuthi amanzi lama chemicals lana ayadura. So if they would tell us a problem as a budget for this, definitely bengafaki okunye okusemaceleni bamele babe straight njengabadala laba abakhulumile ukuthi kungamalombolombo okuyikuthi how do you come with a question entweni nje. It's just news good to us, but it should not be like that. Kababe very specific izinto ezihlupha izakhamizi zakho council. You know better exactly lokuhlupha yola. As it is kathesi iholi yonale asithi ngaye namhla kuholwa umumbu would be full like this. So kuzobuya harmonize cash transfer enzakalayo iyenzelwa phandle. We are affected. The whole day should not be booked by anything concerning izakhamizi. It must be a free for all. Baba Kasi. Angilanto eziningi baba ngizalandela lokho akukhulume ekugcineni ngapho baba lo. Ukhulume ngemali efika $20.76, 29.48, 152.11 cents. Yafika ku-120, 290. Into endinga uyazi lapha ukuthi ubaba lo ufika njani le-club yakhe yahamba ngayo kulezi mali lezi. 1, 2, imali lezi zikhanya zibizwa ngapha ngakithi. Bathi bona okokuqala silesikwelede. Nxa umuntu evele lesikwelede sesispace ungayafuna njani yona i-£20 kuye. Lapho angazi mbe bathunywe abantu abaphuma egcekeni baba mina ngokubona kwami songani ngabantu abathunywe ukuthi bazithathela abantu ikakhulu abantu abadala bonke bempophomo baze bathathela izindlu zabo ngoba awusoze ukuthi nxa umuntu uthe ulesikwelede sakho engakakubhadala isikwelede usuphinde ufake enye imali kutheni. Mina ngicela ukwazi ukuthi abaphume eqinisweni babikele abantu ukuthi bathunywe mbani njalo kuthiwa soneni lapha kobulawayo bempophomo. Please, ngiyabonga. Nasihlala emajoba kuyanuka ukuthi uthi kunjani amakhethi ngawa sipheke lapha
Isiphela lempukane. Ingasiqalile sona. Mhlanje emachobane esicela ukuthi abe uTown Clerk uyabuya phambi kwethu abantu ake siqhubele esikhangele sifike emagrevisi zethu uTown Clerk siyamcela akonke siyokhuma ngebudget engekho siyamfuna phambi kwethu la ucatshela nje thina Town Clerk 1 2 limzulu baba ngithina mina ngikhubela emachobane lithi thina ama material yelisebenzayo isidura besikadela imali zakhole zadela izitho lithi budget sikubuya lithi budget ngibelisa ngawo wayike ngathenga ngezinto lezebesowa lasungise ikaka legcwele phakathi kwenkoponi yethu kalesi yaphuphuma ibuya selibuye labo engineer 4 times ithatha amapicture siyabuya lemtshina lidlala ngathi nje isazokupopa emachobane namhla sibuyile sizolitshela ke wenke befuna Town Clerk labe khona ukuthi lizwe ukuthi yalo keep uthuvu lobana lihlupha lapha yalo keep uthuvu lapha kathele ngothuvu lithethe ka 4 times ithatha amapicture lisiyela woma nebuya lo engineer libuya kunyalela lisifana isbreba likamba manga ifela litshela manga lithi nephendu ingaphi imthineni kabuye leyo mali elifuna ibudget yokwenza ibudget kula budget emeli yayitholala kula mali siyayibhadala thina emachobane sozibhadela rent before you keep a that kaka there. Question number 2 sikhathele ngemgodi le emgwaqo ama-potholes lezimoto laphana abantwana imoto lithe abantwana ngenxa yenu bantu mesipala tithi material yahlupha ngamgodi lana izifuni ama-potholes le material yahlupha yathoreli kodwa liyanteya ngezimoto zigijima up and down. Why can't you come and prepare those roads? We are not being godani ama-potholes aphele sikhathele sibhadala imali mathe amachona sibhadali mfuna amachona lizwe kufuna singabhadali sale mahara right 4 3 litheni na kule 42% lekhulumayo lathi leyona imeli iprova uminister lo ipreveni no 42% uyitshele bani belazotshela abantu le 42% lesitshele ngenye ibudget entsha ngubani improve that 42% badala ngahleli ngathi sikhulile ningasiboni singanithwa singabantwana kodwa si-checked up ingadani yengqondo zethu. Ngikhulumela indlu yangikhaya ngizwa ubuhlungu ngoba ngaze ngafelwa ngubhuti wami ngo-2002 ngesiriji lane lapha emachobane kwaze kwabuya abavela ekami bezobona ukuthi engabe kuyini imosquito laphana lo mama mule 89 years kade sikabona amehlo kakwanisa ukuhamba usuka daily ngikhaya ebuye ezogeza kimi suku zonke ezongena etoilet since 1985 ama-toilet ahlale ebloka akuli ukuthi singena ngabe etoilet sihlezi sihamba khona ngaletha block siyacomplain asakwazi umnyaka wophokwana izulu kakhulu ngabuye kusuka housing office ngama-half 11 ngizokhuluma ukuthi sesingenele ngamanzi endlini ephuma ngamawundi la kade silingahamba lebona izindlu iwindi level ila ziyatshona kuhlezi kutota kumanzi phansi lo makhelwane no-2349 sithwele nzima ngoba kathesi umuntu omdala uyengena ngathi sibagezela phansi befaka amakhetheni emini ukuze begeze but city council lina alikuboni isikhalazo sethu esisikhuluma njengabantu libuya likufaka kubudget but ukuthi lizwisise isituation esemachobane beze befe sithwele futhi ngabanye phezu kabhuti wami ofe ngo-2002 ubuhlungu sicela likuzwisise. Ngebudget mina ngiyabuzwa kokuqala ukuthi bona bayayazi imachobane yaziwa yini ngoba kudala lokho ensizwa kuthiwa Mpophoma Makhandeni ngaphi ukuthi machobana njengoba kwathiwa sihlanganiswa leMpophoma kodwa ukuhlanganiswa kwethu kakukhanyi ngoba kulungiswa Mpophoma kumbeni Makhandeni le imachobana vele i-island enye engaziwayo ayaziwa. Baba Khumalo, thina njengezakhamizi zeka-Ward 9 we are rejecting ibudget yenu le libuye layo i-increment le we are rejecting. The reason why we are rejecting this increment le elithi liyasenzela yona 1 izindlu lezi ngezabantu abadala abantu abadala futhi sikhuluma abanye ngabogogo asebatshiwa ngabokhulu abangela source of income ogogo laba bafaka amaloji khathesi amaloji ufayini ukuthi ugogo ulojisa amaroom angu-2
omunye ngudriver womchofu omunye nguwindi sokufaka amabhasi e-50 cents laba umsebenzi usuphela kuwindi lo driver laba imali ingangezelelwa ifike ku-290 mina iloji ukuthi ngilithi usuzabhadala irenti $100 wona imisebenzi siphela imali bayithathanga it means isikwereje sesilokhu sikhula futhi sesingezelele isikwereje 2 okhulu labo esihlala labo abanye ngama-pensioners ngiyezwa ubuhlungu bama-pensioners omunye uhola $32 ibhenki ithathe i-bank charge yakhe umuntu uyabona engxenye $27 nxa sesizakhweza imali zifike lapha abantu bazithatha ngaphi ngivumelana lo babunyathi ukuthi vele lapha iplanning ukuthi sizothathela izindlu so thina ukukhwezwa lokho kuthiwa lokuthi sizafaniselwa lezi mpuphulana asikuthandi lathi singakho it's a political position lesingafuni ukuyingenisa lapha ezindlini ngoba kunje sosizimisela ukuthi singene emgwaqweni ngobuhlungu lo wesibuzwayo asisayazi mina isinkwa lokho esakhwelayo angisasazi ukuthi isinkwa sinjani angisakwazi thole nzima abazulu babe begala ngoko ngifuna isinkwa but asisasikwanisi on top of that ukuthi izinto sesiyabhadala $290 hayi sizweleni bantu bakamlimi